Okay, kada kayo amin nga agbuybuya, kayat ko nga umuna nga definan tayo iti kayat nga sawen iti soul winning. What is soul winning? Well, amin tayo adda iti nang soul winning kada tayo. Nang win iti soul tayo. Tapno da tayo ket naabwan tayo ti kinapudno ket naisalakan tayo. So let us define what is soul winning. The soul winning, as our Pastor June had defined, ti Ilocano kakabsat, basahan tayo amin, nohan nyo nga maalistuan ti agsurat, screenshotin yun, wano picturein yun kakabsat, tapnon ti kastakat we can move to the next. But soul winning is isu ti panangirugi. Everybody, let us read, begin. Isu ti panangirugi, apan nakisarsarita, ti may sa tao, asaan ang naisalakan. Panangiburay ti plano ti panakaisalakan kenkwana babaen ti kuna ti Biblia, tapno maawatan na no kasano nga awaten na ni Apo Jesus, amang isalakan ket madaan iti biyag nga agnanayon. Deta kakabsat iti definition ti soul winning. So ulitin tayo, panangirugi. Amuyo ti may nga karigatan, panangirugi. Ngem once nga nairugim, ket ammom iti panangirugim, DJ right opening nga makuna, ket kaslang ayos kakabsat nga tuloy-tuloy to detan. Iso nga adalan ta ita, no kasanutay nga irugi, ti panakisarita ti tao, may panggap ti panakaisalakan. So, DJ nga min ti dakala problema, Pastor, jakamot mangiseret, jakamot mga open, jakamot mangirugi. So isurok kada ka ita, no kasanutay nga openan, iserek, ipasok kan irugi, ti panakisarita may panggap ti panakaisalakan. Ano iburay tayo? Sinut kasarita tayo? Tao nga saan nga naisalakan. Now, siyan no kada kayo kakabsat, iti adda malagip na itang arabi ngahan pay nga naisalakan. Kabagyan, gagayem, classmate, kadwa ti trabaho, karuba. Sino ti ada malagip na, ngahan pay nga naisalakan. Tayag na ima na, da malagip yo? Come on, pakita man ta Zoom. Do you remember anyone whom you know is not saved tonight? Okay. So isuna dayjay kakabsat, di kasaritam nga hampay na isalakan. Ket, tuloy tayo. Panangiburay ti plano, ti pan nakaisalakan kenkwa na babaen ti kuna ti Biblia. So haan nga haka-haka, haan nga kuna ni pastor, no diket kuna ti Biblia, okay, deti isuro tayo nga dalan ti pan nakaisalakan, tapno maawatan na, dinggan nyo kakabsat, dayta iti goal tayo. Haan nga mangulaw-ulaw iti tao, no diket tapno maawatan. Ti may nga problema, no apay nga adu kada tayo, itihan na makapag-soul winning, gaputan og soul winning tayo, datay pay mismo, di tayo mapagsusurot ti ibagbaga tayo. Kat gaputa di tayo mapagsusurot kakabsat, di kat tayo tao nga kasarasarita tayo, maulaw. Kat ti ag soul winning, haan nga mangulaw ti tao, no di kat tapno maawatan jay tao. So nga ko natin wakat pastor, di jay ti struggle kod soul winning. Hangko ammo no kasanot pa nagsasaruno na, tasyak ket jak maawatan di pa nagsasaruno. So nga kitanta itag, hammo maipakaawat, no mismo nga sika, di maawatan kakabsat, di jay panagsasaruno, jay plano. Okay? Tapno maawatan na, no kasano nga awatan na ni Apo Jesus, amang isalakan, ket madaan ti biyag nga agnanayon. Now, deti isurok kada kayo kakabsat, nga plano, wano outline ti panag-soul winning, ket para kanyak isut kamayatan because ti panag-obserbar ko kakabsat ti panag-soul winning ni Pastor June, hanlaeng magustuak dayjay panang-eksplikar na, nga makita kakabsat, nga digijay tattao nga kasarsarita na, amazing kasi di pa nag-respanda, kunada no kwa kakabsat, awang ngamin mangilawlawag iti kastoy. So, ti talaga nga role tayo kakabsat, mangilawlawag. Tati tao kakabsat, awang pay nang nangagan nga kas, daytoy pa nangilawlawag tayo kadakwada. Tandaanan nyo,
Uray makimismisa, mano nga tawtawan, uray pa'y evangelical, charismatic, Pentecost, Iglesia, Mormon, kakabsat. Awan pa'y tinang-eksplikar kadakwada, kas daytoy panang-eksplikar tayo kadakwada. Kat isurok kanyayo ita, no kasano daytoy nga panang-eksplikar ti dalan ti panakaisalakan. Nawatan nyo kakabsat? Okay. Kat sapay kuma, ti prayer mi nga pastors, halaeng nga da kami, ti makaammo ti ag soul winning. No di kat da kayo kakabsat, kaya yo nga ilawlawag ti dalan ti panakaisalakan. Idi kalman, timawag kanyak ni Tito Adrian Gorospe. Kunana kanyak, Pastor, into no Huwebes, mapanak ijay San Juan, Ilocos Sur, at data isuna, kita nyo mano, data Barangay 7, at da Jelico, di jene, small but terrible. Okay? Yeah. Kunana, Pastor tun Huwebes, mapanak jay nakaya nakak, jay San Juan, Ilocos Sur, ta agpa-birthday ti kapitan nga kasinsing ko. Kat inawis na, kat tikunak kan kwa na, sakbay ngagpaala, kat iburay tayo ti mensahe ti Apo kat pimayag. Kat umay ka kuma, kunana kanyak. Kat kunak ba, tito, hang kumasigurado ti schedule ko, gapo tayo uray may pa iti schedule kini Brother Ryan Duldulaw, di panagkwami ka digitay teachers, kat principal, supervisor, di lakit di Webes to ti Rabi. Ngam kunak, ijay kakabsat nga nadaan tayo ti adadda nga nadadagsanan jay pusok nga kunak ne nohan nakasapulan nga da kami nga pastoran ti umay ag soul winning dapat da kayo masursuro yung ti ag soul winning kala ko mata Australia hammang nga da kami ti kailangan nga umay dita nga mang soul win ngem da kayo amuyon no kasano iti mangilawlawag ti panakaisalakan iso nga iti malam imay nang pa-ready ak iti nga ni 50 nga gospel tracts, 5 nga daily bread, kan detoy kakabsat. Detoy. Okay? Nalaminate detoy kakabsat. 10 nga piraso. 10 mat detoy basit. Ket, mga lakay ito kakabsat, ngam gatangan nyo, diya ka mano ti expenses na detoy. Ngam bayadan nyo, tapno ti kasta matreasure yo, taginatang yo Mabalin mi nga ito, ti libre ng bayadan nyo, tapno matreasure yung kakabsat, kathan yung nga iwara-wara lata. Kasi ginatang yo, di kad sa limot-mutan nyo. Okay? Dito iti illustration tayo ti soul winning. So imay ti malim kakabsat, kat inmustrak kan kwa na, no kasano ti ag soul winning. Now, dinggan nyo kakabsat, namin adu tayo nga nag soul winning training. Ngem, jakla mo kakabsat, no kaya yung nga ilawlawagan. Ti kaadut pa nag-soul winning training tayo. Sino kada kayo kakabsat? Ti makailawlawag, kas jay pa nang ilawlawag ni Pastor John. Itayag naman ima na. Sino? Laytayag yung ima yo. Kaya yung nga ilawlawag, kas jay pa nang eksplikar ni Pastor John. Adda? Awan kakabsat. Kita nyo? So itata, napanunot ko, gaputa, siyempre, kanayon ko nga makadkadwa ni Pastor John, kanayon ko nga mangmangag, ubingag pa, hindi kakabsat. Hana nagbalik ti pa nag-soul winning, no kasano ti pa nag-explain na ide, ubingag, aging gatakas jay pelang. Kat malagip ko unay, tadi ubingag, isursurot nak no apang ka magbisbisita, kat uri agay ayamak jerwar, habang nag-soul win iso na, gaput kapigsat boses na mangmangag ko, no pasong bata na di social winning nga na siyak ti sumungsong bat kakabsat. When, kaya nangasawan na i-master ko. Gaputa kanayo madagdag ulit. No kunana no kagat, yan ti kararwam, kunana kat adaking ka. Kunak no nga sumong bat. Oh, no sultupom tabisukol, anat na bati, tabagas na, kunak nga sumungsong bat. Kasi, di pa nakadingding ko kakabsat, naikabesa kon. Tatta, ti problema kada tayo, jay pa nag-soul winning tayo, nakapsut kakabsat, iti panangi eksplikar, nakapsut, jay panangi press tayo ka jay tao, ti panagdesisyon na nga umawat ti Apo. Iso nga itata kakabsat, kat manipod iti kaskanyak, nga nakaimatang kan kanayo na makangkangag jay pa nag-soul winning ni Pastor John, i-eksplikar ko kada kayo, tipe, dinggan nyo,
Ti may sapay nga problema tayo nag-social winning tayo, adu unay ti palpalikaw na. Hello? Adut palpalikaw na unay kakabsat. Oo, hamo nga paglikaw-likawan, tabaka maulaw tatao nga kasarsaritam. Dito pa nag-explikar ni Pastor Jun kakabsat kat very straight to the point. Direct to the point. Iso nga itud ko kada kayo, dagito'y nakitak nga pointers. Ti itud ko kada kayo kakabsat, dua. Pointers kan keyword. Tapnohan nagpalpalikaw, dito soul winning tayo. Iso nga, kanyak, listen, in my experience, bayat di pa nang dengo ko kan Pastor John, impadas kumot kakabsat nga i-explikar kat amuyo, maka-adik. Tingnan na ti maka-adik. Kasla deti agsapsapol ka ti tao kasi nakamay-mayat nga talaga kakabsat. Permi nga nakapimpintas, deti pa nang explain mo kasi di tao maawatan na nga talaga. Okay? So, let's go now to the point. Adupay, digiti kasla pang introduction ko kumagakabsat. Ngem, let's go straight to the point. Dinggan nyo tapnon ti kasta, uniform kuma, deti outline tayong ag-soul winning, iti HBBC. Awang palpalikaw na, uniform. Tinason ti uniform, uray sino kada tayo kakabsat ti ag-soul winning, isula iso, agpapada DJ, estratehiya tayo nga mangilawlawag, ti dalan ti panakaisalakan. Amen? Okay. So, mangrugyak tatagakabsat. Dinggan nyo, kasto iti pumayat. Ag soul winning kunyari, i-explain ko detoy, sakon to itid kada kay digijay points kat kopyaan yung tuno damdama. Okay? Deti kayam ti kunak itay. Ti kunak itay, no ag soul winning kami ni Pastor John kat dingdinggan tayo, soul winning training, wantay nga wan, surat tayo mo ta surat, ngam tuno datay ti mga explain di tayo mapagsusurot kakabsat. So itata, ikang kailang ti sumagmamano nga keyword, tapnon, no naibagam detoy, malagip mo jay keyword, amum to jay sumarunon. Okay? Mapagsasarunom nga naimbag. Alright? Okay. Now, tinakitak nga may isang kapintasan nga opening ni Pastor John ti soul winning, kat mangrugi ka, may panggap iti, kunam jay tao, man is a tripartite being. Detat pangrugyan nyo kakabsat. Uray ana. Man is a tripartite being of body, soul. Gure ka, hanyo pala kabkabil deta. Madamdaman to. Dinggandak pelang kakabsat. Okay? Tato no madamdama, kopyaan nyo to deta outline. Dinggan nyo pala deta explanation na. Man is a tripartite being. So, may katoy. Okay? May katoy, ta soul winning ang ka, kunyari. Dinggan nyo na lang kakabsat Masapol nga amin tayo. Amutay to amin tayo. Soul winningan. Awan sa pulan yon. Dito ikat kwa. I-explain ko kada kayo. DJ kas padak nga estudyante. Kasi siya kagat estudyante kan Pastor John. So papa dati aming estudyante. Okay? So numang rugyak itatakunak. Okay. Dito i-share ko king ka kat may panggap iti plano ti Apo. Adadakkel nga plano ni Apo Diyos, adot plano tayo ti panagbiag, di ba? Anat plano? Plano ti panagbasa. Ano ti plano ti panagbasa? O makagraduar, okay, da plano na. Da mula plano yung kakabsat? Okay. Tiburay ko ita, ti plano ni Apo Diyos kada tayo. John 3:16, kuna na ti Biblia, kastalaunay ti panagayat ti Diyos iti lubong, inted na ti anak na nga bugbugtong, tapno amin na mamatiken kwa na, saan na mapukaw no dikat adabiyag na nga agnanayon. Ti plano ti Diyos, ket hanlaeng nga dahi ti biyag mo itang agdama, temporaryo deta, no dikat kayat na ka nga madaan ti biyag nga agnanayon. Kayat mumutlang ti madaan ti biyag nga agnanayon. Okay. Kasjay ti introduction na. Anat keyword, kakabsat. I-type nyo man, dagay ta Facebook, alaman. Anat keyword, ijay. Da Zoom, type yo, anat keyword. Tapno nun ang rugikan, iso jay word lang ti ikabesa, mahaboy kabesa, jay holy statement. Narigat ti agi kabesa kakabsat. Keyword lang. No addaking ka jay keyword den, amumon ti sumarunong nga ibagam. Anat sungbat dadta. Plano, Facebook, plan. Plano. Nakita mo? So, nung makisarita ka, anat umuna nga pagsaritaan nyo?
Plano ni Apo Diyos. I-share ko king ka plano ni Apo Diyos. So nakita yung kakabsat? Okay. So maruno, tatta ko na, umuna ti amin, kaya't ko nga maawatam nga ti tao ka tripartite being. Nakita yo? Detat so maruno nga keyword dita ang kakabsat. Ti tao, tripartite being. Man is a tripartite being. Talot pa sa tayo. No naalam deta nga keyword din, DJ lang keyword, tripartite being. No daking ka deta ang kakabsat. Iso deta i-explain mo. So i-explain mo. Nga ti tao, bagi, kararwa, ken, espirito. Now, at this point, ti may nga tandaanan nyo ti soul winning, tino-observe ko kan Pastor John, interactive. Ano kaya na sound ti interactive? Pinnasong batan kakabsat. Hanga deti agsasao ka lat aging nga malpas kat tangad-tangad lat jay tao. Interactive, question and answer. Laglagi po nyo deta. Okay. So, ti tao, bagi kararwa ken espirito. Adamot la bagim? Yan ti bagim. Deto iti bagim. Okay? Adamot la kararwam. Yan ti kararwam. Oh, kaadwan nga tao kakabsat, ti tradisyon, so nga nakapimpintas detoy, nga banag kasi kaadwan nga tao, ti sungbat na, yan ti kararwam. Ti sungbat na, jakpay amuta, jakpay natay. Haan? Da kayo nga natataengan. Hanakasta, kakabsat? Wana, jakpay amuta, jakpay natay, pastor. Anapit ti sungbat ti tao ti kararwan. Akat agpaspasyar. Oh, so kunam king kwa na haan. Ti kararwa, iso data biyag wano angas mo. Now, since adda kay di kararwang kakabsat, i-discuss mo itan, no kasanungan na daan ti kararwa ti tao. Oh. So nga, dalaga kakabsat mo, daking ka di keyword. So, daka di soul eh. Oh, i-discuss mo, kasanungan na daan, kasto yung amin. Idi parsuaan ni Apo Diyos ti tao, nangala ti tapo kat dinamili na pinagbalin na nga kas tao. Kalpasan na, impuyot na kenkwa na ti angas ti biyag. Okay? Kat, idinaipuyot na ti angas ti biyag. Kunana, ti tao nagbalin as ibibiyag nga. So ti kararwa, si kadeta, biyag, ngagnanad iti dayta nga bagi. Nawatamon, body. Ikat ngamin, dito yung mic. Oh, body, gamaman. Oh, body. Okay? So, kasto yan. I-mustrayo te imayo. Kasto yung kakabsat. Surutan dat. Oh, kunam, bagi, kararwa, espirito. Okay? So, bagi, isudeta, kararwa, isudeta, angas mo. Ngayon puyot niya po, Diyos ti angas, ti biyag. Ti tao nagbalin na si bibiyag nga, kararwa. Okay? Tata, ti espirito. Aduthan na makaawat ito, espirito, dahito iti relasyon tayo kiniapo Diyos. Nga napugsat, gapo iti basol. O, dakita yung kakabsat? Dahito yung parte ti tao, napugsat, naisina, dahito yung relasyon, gapo iti basol. Dijay kan nga sumrek kakabsat. O, kunam kang kuana, i-explain mo, way back in the Garden of Eden, makita iti imak, nakakasta pe lang, api nga nakakasta. Una ta nakakabit pela ta body and soul. Spirit, ti pagsarsarita mi ita, napugsat, gapu ti basol. Okay? Oh, way back in the Garden of Eden, idi ko na ni Apo Diyos, mabalin yung akanan, digiti amin na bunga ti minuyungan. Ngem ti aggapu iti bunga ti, anang bunga ti jay? Oh, medyo pasong batang basit kasi tapno jay tao kakabsat at dati pakariingan na kasi apple ko na mansanas eh. Oh, bunga ti nakaamuam nga mansanas sinang ibagaging ka nga apple. Oh, di ba? Kas din ni Pastor John eh. Sinang ibagaging ka nga mansanas kung naging ka, di ba? Oh, hanga mansanas no dikat bunga ti panakabuti na yung bagkandakas. Kung na ni Apo Diyos, ti kanito nga kanenyo, matay kayo at di bumurong. So anat mapasamak kadakwada no kananda? Matay da nga di bumurong. Nasulisog ni Eva nangala di bunga nangan, inikkan na ni Adan nangan.
Naluktan ti pa nagkita, dakat nakita da nga ti bagi dakat, sila lamo-lamo. So anat na pasamak, idinanganda, natay daw no saan. Oh, naijay kakabsat. Laglagi po nyo ita, idinanganda jay bunga, natay daw no saan. Oh, kadwa nga sungbat, saan. Ngam ko nam kadakanya na, well, no tinaimpisikalan. Okay? Kasi ti physical, tingamin ti ipapatay, ti kahit nangasawan, panagsina. Ti death means separation. Okay? Now, no naimpisikalan, handa nga natay kasi good. Kasi ti physical death, panagsina ti kararwa ka day bagi. Nakita? Oh. Kasla deta, bisukol, nusulto po man at mabati. Ti balay na, anat na ikat, ti bagas na. Kas day ti physical death, bagi kararwa. Ngem, idinangan da jay bunga, natayda. Kaya nangasawan, ti tao na isina ka na po Diyos. Iso nga pinapanaw niya po Diyos ida di hardin. Kat dayta ti kasasaad ti tao, na isina ka na po Diyos. Iso nga datayo, si bibiyag ti pisikal, tandaanan nyo deta, si bibiyag tay ti pisikal, body and soul, ngem natay tay ti na espirituan. Apay nga natay, naisinatay kan Apo Diyos. Gapo iti, deto yan, alaam ta illustrationan. O, nakita yung kakabsat? Di pa nakairwangan na. O, review ka, tapos di kasta maawatan nyo, anat imo na nga ng rugyanak, plano. May ikadwa nga nagsirkak, man is a tripartite being. Idisimrikak, man is a tripartite being, nagsarita amin ti body, soul, spirit, inyexplikar ko ti body and soul. Nawatan nyo kakabsat? Nga ti kararwa, deti soul ti pagbalinam nga isyo, kasi kadwang nga tao, deti ti pakariingan ti panunod da. Kararwa, adot sana makaam mo, ditoy ka nga ag-isyo. Isot isyo, deti soul. Okay? Then illustrate mo no kayat mo, bisukol, nusulto mo man at babati, umang, all the illustration, tap no maawatan na ti body and soul. Ngayon kagpatpading ka ti body and soul, ti papanam, spirit. Deti spirit, dito kan nga mangibaga nga, napugsat daytoy. Dito ti relasyon, ti spirit part of man, dito ti relasyon tayo ka na po Diyos, nga napugsat, gapo ti basol. Nakita yung kakabsat? Ijay ka mo tamapan di Genesis, nga i-explain mo di Garden of Eden, no kasano ape nga napugsat, anat gapura nga napugsat, ijay mo nga i-explikar, nanganda di maiparita bunga. Iso nga ti tao na ta espirituan. Iso nga kunamitan, ti tao, si bibiyag ti pisikal, natay ti espiritual. Ket ti kasapulan ti tao ita, dayjayan. Arat kasapulan ti tao, hanga di pisikal. Maisilpo ti ana, napugsat. Alangan nga di hanga na isilpo. Alangan nga di hanga napugsat ti isilpom. Siyempre ti isilpom, di napugsat. Anat napugsat. Relasyon ti Diyos kan ti tao, api nga napugsat. Gaputi, basol. O, iso ako nam, dahiti ni Apo Diyos, dahiti ti tao, naisina ka na Apo Diyos, gapu iti, basol. O, nakita yung kabsat? So nga, dahito tayo, nadatay dito yan. O, di nakita yun, di pa nagsasaruno na, mayat. Amen. O, ikwak to amin, dito outline na ta, tapos nung di kastagat kopyaan yun to. Okay. Now, kunam, ti number one nga issue dito, ti tao, padpadasan na nga isilpo, dahito nga napugsat nga relasyon. Dahito ti keyword, ti tao padpadasan na nga isilpo kinapo Diyos, dahito napugsat nga relasyon. Babaen ti ana, number one, makita yu dito yung araw, relihiyon. Iso nga dapat adaming kastuyo kakabsat. Amin, a membro, it's a must. Dapat adaming kakastuyo. No awang kastuyo kakabsat, may erase tanagan nyo di langit. Joke lang. Dapat adaming kastuyo. Okay. Ti tao padpadasan ng isilpo, babaen ti panagrelihiyon. Oh. Amom no makabisado na ito, automatic di sumaruno, anat sumaruno nga ibagam dito yan. Anat sumaruno, no relihiyon di pagsasaritaan. Ano nga good works? Relihiyon pelat yan ta. O, anat ibagamon no relihiyonan? Sige, Edward. O, kita ka, diyo mo. Define nam ti religion, di ba? Define nam. O, anat ti definition ti religion? Re is a prefix. Ti religion, dua nga word. Re and ligio, Latin, ligare.
Re is a prefix which means again. Example, right. Ano't right? Gusto. Hana. Gusto. Agsurat. Right. Okay. Kanawan. Right. Isurat. Re-write. Ano ka sa unti re-write? Isurat mo manan. Di ba? So, ti relihiyon, isilpo. Lihyo means to tie. Isilpo. Ano isilpo? Diyan na pugsat. So, ti tao, nagpanunot nga garamid ti relihiyon because ti amo na babaan ti relihiyon, may isilpo isuna ti Diyos. Ngem saan nga relihiyon ti makaisilpo kadatay ka na po Diyos. Ti goal mo kakabsat ditoy, i-prove mo nga hang relihiyon ti makaisalakan. So, di gijay ti explanation na kakabsat. O may kadwa, ti tao, kunana, agarami dakti na imbag. Good works. Iso ti aro nga may kadwa. Good works. Now, okay, kada kayo magbuy-buya. Facebook, Zoom. Ana ti dua, mangtad kayo man kakabsat. Kasanot pa nang explain mo nga hanga good works ti pakaisalakanan. Ana, di explain ni Pastor John. Kanayon te ko na akong kakabsat. Soul winning training. Aging gana ita, baka diyo pa'y amo, balagip no ana di jay. Ana di jay. Kasanot pa nang i-explain ni Pastor John na good works pa na kaisalakan. Na, urayat. I-type yo. Ha? I-type yo kakabsat. O, kita nyo man, di kiti agbuy-buya ko na dagat na. Well explained, Pastor, nagpintas ko na. O, talaga kakabsat. Deti ti kalawagan, deti pa nang explain ni Pastor John, nakalawlawag, uray tagabakara ko naklangarod. O, ada, nagsungbatan? Ephesians 2:8 haan. Explanation, ti daw-dawatin tayo. Pasat na deta, danto ti Ephesians 2:8 and 9. O, dayjay, dinggan nyo, number 1. Kuna ni Pastor John no ka, no na imbag nga aramid ti pakaisalakanan, sa ludsod, mano ti aramidem nga na imbag tap tumakisalakan ka, dama ka ibaga? Dayjay ti argument. Tandaanan nyo deta kakabsat. No good works ti pakaisalakanan, mano nga good works ti aramidem. Uray da kayo kakabsat, panunutan nyo, amirisan nyo, at da ka di makaibaga, mano nga good works ti aramidem tap tumakisalakan ka. Awan. May kadwa, studye ko na, may kadwa. Okay? No good works ti pakaisalakanan, agkakalastog to ti tao di langitan. At ako na tungkat, ni, Padre, adda ka mat dito yung langit. Ay, kat kong Padre, kat nagadot, imbunong ko nga ayuda, iti pandemic, di lubong. Di kadaming nga tao, ipalastog na ti good work nan. Nga manak ko na ti Biblia, iso deta mapangkas at Ephesians 2:8 and 9. Jelas, not of works, lest any man should boast. Han nga gaputi aramid, tapno awan siya sinuman nga agpasin dayaw. O, nakita yon? So, nalpas mo di good works yan. May ikatlo, tradisyon. Alahan mo unay explicar deta, tilang banggitom ta tradisyon, ti tao, adot surusurutan na tradisyon, agpenitensya, di kita tradisyon ka. No tradisyon ko nam, kadawyan, practice ti tao, nga ti amo na isut pa kaisalakanan na. Penitensya, kompesar, aglualo, amin di kita tradisyon. Ado, sumaruno, commandments. O, anat ibagam ka deta commandments. Anat i-explain mo. Danyo nga, sa isut ako nakitatamom, isut burden ti pusok. Hanga dete ko ang kayong amoyo kung kunat, namin adong in-explicar ni Pastor John, ngam ti burden ko, kada tayo nga makangkangag, sino kada tayo't makayulit nga eksakto, DJ punto nga pa nang explain ni Pastor John. Isut burden ko di jay. O, sino kada kay, anat ibagam ta 10 commandments. Anat no ka usually ti bagbaga ni Pastor John dita. Nga explanation. Ada? Ha? O, kinantay man? Natungpal mo nga ta amin idahaan. Kastoy no kwa kakabsat. Kunam kanya na. Dali magasot ko dito yun eh. Itid cooking ka no maikabesa, maimemorize mo ta 10 commandments. Kasjay kakabsat. Kasjay ti bluff na deta. Kasjay ti strategy na deta. Parang explain mo 10 commandments. Kasi di tao ko't awan. So, DJ Pelang, ma-realize na nga, di ka pa gaya maikabesa kasano nga maaramid mo amin. Naawatan nyo kakabsat. Tandaanan nyo di kita. Kastat pang explain.
Oh, so naawatan yung kaso mga explain, di religion, anat point tayo, di religion. Define, 2 words. Anat pointers tayo, di good works, 2. Oh, sinut makaibaga, mano nga good works ti aramidem. May kadwa, do good works pa kay sa lakanan, agkakapangas ti tao di langit. Kat, aming nga tao nga kinasaritak nga kasjay pa nang explain ko, agkatawa da, gusto mo kaming kunada. Ala, oray da kay ngagbuy-buya ita. Hano usto kakabsat? Usto unuhaan. Oh, may katlo, tradisyon. Oh, kuna ni nana, kuna ni tata, isumot ti kunada, surut-surut, paspasurot. Ngem awam mo ta Biblia, di kita nga tradisyon. Sumaruno, commandments, ang anat explanation, di commandments. Ani bagam king kwa na uri awan 5, gasot mo Edward. Ibagam latta kanya na. Oh, ikangkat 5 gasot no mai-memorize mo ta 10 commandments. Kasanoro, dong pastor no maikabesa na. Awan kakabsat ba kay kabesa? Hanak makipusta, ngam ibagbaga kada kayo kakabsat, awang makaikabesa. No, not one. No, adaman makaikabesa, dakurang na. Kasi ti ammo na nga 10 commandments, ti adatasangot simbahan ti Katoliko. Oh, kat tinumber 2 ta 10 commandments ta Biblia, kat thou shalt not make unto thee any graven image. Awan deta yung ta 10 commandments ta sangot simbahan. Isong awang makaikabesa, 10 commandments ka talaga kakabsat. Oh, isong euro ibagam, kang kapay 10,000 ko na. Awang kakabsat. Amen? O, tatan. Okay, dinalpas mo. Dinailawlawag mo deto yan. Ano ibagam king kwanan? So, awan ka digito kunam. X. Nakita, di pa na kasi ko, imat. Amin, di kita nga gesture. Importante amin. X. Awan ka digito, iti makaisalakan ka da tayo. No diket, good news. Baliktado mo. Oh, nakita yung kakabsat? Etan. Ni Apo Jesus iti intuding. That's the key word, intuding. Amoy eta nga word kakabsat kat very precious deta, intuding. Kasi no intuding kat ti Diyos tinang ituding eh. Ni Apo Jesus ti intuding ti Diyos nga mangrangtay ti tao ken iti Diyos tapno maisilpo di napugsat nga relasyon. Amen? Oh, tatta, di question ko kada kayo, anat sumaro nga ibagam nga rudan. Anat sumaro na, nga ibagayod tan. Ipakitam deto yan. O, no, di amo, di sumaro no kunam, awatom ni Apo Jesus, kayat mo, agkararag tangarudan. At di mo mo di ibagamon. Ala, paiso kakabsat, anat sumaro no nga ibagayod ta. Kidantaman? That two malefactors on the cross, saan? Oh. Ang kakabsat, simple lang deto. So ako i-explain ko kada kayo kasi makita talaga kanayon ting agatin soul winning clinic ulit-ulitek manan. Ngam no dinggag ti pa nag-soul winning tayo kat hantay na pick up dito insuro ni Pastor John. Hantay na pick up. Agliklikaw kakabsat. O anat sumaro no? Awan makasungbat. Zoom. Dawan. Awan. Uno mabuteng kayong kakabsat ngagsungbatan ta kamali. Ti sumarunod ta, John 14:6. Dahil talat sumarunod. Oh, no napang kada John 14:6 at the explanation na dita nga mahiwaga. May mahiwagang paliwanag sa John 14:6. Nakita yung kapsat? Ipamumanta John 14:6. Oh. Ito na Jesus said, tikuna na ti Biblia, Jesus said unto him, I am the way, the truth. Do i-quote you deta kakabsat. And the life. Okay. Tata, anat malagipyo iti deta nga verse. Nga mahiwagang explanation dyan. Anat malagipyo. I-type yung kakabsat na eh. Oh. Ha? Okay? Oh. Ana? Siguro nakapsot signal kasi dumagat si Mang Pwede eh. John 14:6, correct. John 14:6. Oh, Jesus is the only way. Ha? The word that kakabsat nga isuti kwa, isuti kaslang issue. The word is pagbalin ng mga issue. Ana? Correct. Sister Raquel Acob. Oh, Grace Agustin, V. Oh, Evangeline Tayan, article. Kunam, deti way, truth, and life ni Apo Jesus amin deta. But these three words are preceded with an article.
All of them are preceded with an article. Now, kunam, agpadatamot sigurong hanunin ang atot grado nat English. Ngem, the English grammar, there are two kinds of articles. Definite and indefinite article. Okay? Now, no, adutri daw dito hanlang nga may sat, no hanlang nga may sat ri daw. You will use the indefinite article which is a or an. So you will say, adore, adore. Oh. No tallo ti tawa, a window, a window, a window. Ngem no may sa tree daw, ano usaram? The, T-H-E, the door. No ano sawan, the door, awan sa balin. No kuna ni Kristo, I am away, kaya nga sawan, dapat sa balin nga dalan. Ngamanak ko na ni Kristo, I am the way. Ibig sabihin, awanan ti sa balin nga dalan, iso lang. Oh, nakita yung kabsat, dayjay explanation na jay. Nagets yo, amen? Oh, question, ano man sumarunong ibagamon? Dayjay mo nang kakabsat, di ba? Dakat jayan, alpas mo ta, John 14:6, ano man sumarunong ibagam nga ruditan? Oh, okay, tingnan nyo, ti sumarunong nga keyword dita, kunam, kastoy, ni Apo Jesus isut ng rangtay, isut dalan nga mapanlangit. Babaan ti ipapatay na ijay krus, sinubot na tayo, the word is redeem. Surat yun detan, redeem. Isut sumarunong nga ibagam nung nalpas mo, John 14:6, ti sumarunong ditang explanation, redeem. Ni Apo Jesus na tay jay krus, ket nagbayad, anat binayadan na basol tayo. The word is redeem, kunam kanya. Amum ti redeem? Ano redeem? Ha? Dim, nasipnget, re. Again, pasipnget manan, redeem. Okay, redeem. Oh, tika na sa unti redeem kakabsat, sakaem. So, tiruar mong ilustrasyon, pawn shop, kas pagarigan in pawn shop ka. Ay, kas pagarigan nag-pawn shop ka. Adarilom. Napamo in pawn shop dita. Ano di pawn shop dito yan? Palawan, uno tambunting, uno yan naman dita. Okay, napamo in pawn shop tarilom, yan ang tirilomon. Nakita yung pa nagsaludsod ko kakausat? Napamo in pawn shop tarilom, yan tirilomon. Ada di pawn shop, okay, kastat napasamak kada tayo. Gaputi basol na isinatay ti Diyos, nakalatela na i-pawn shop kan Satanas. Okay? Tata, kayat mo nga pasublin, Jerelo, ano aramidam? Redeem, ingka, sakaan. Ang mo, baling nga mapanalan nga di kagbayad, saka, da kwartam. Binayadam, na isubliking ka, Jerelo. Kasta ni Apo Jesus, nagbayad jay krus, tapno may isubli tayo. Binayada na jay dusa ti basol. Oh, nakita yung kakabsat. So, na-explain mo nga nalaingan ti John 14:6 kan jay redeem. Na-explain mo. Tata na sumarunod. Akat sinner's prayer na kakabsat ti sumarunod tan. Ngam, pastor, kasanot pa nang ipasok ko ti sinner's prayer. Kasanot pa nang ipasok ko nga agkararag jay tao nga umawat ti Apo. Anat ibagam. At the word manan kakabsat. Daman word nga ibagam ditan. Tapnon ti kasta maipress mo for decision. Ha? Oh. At da ibagam dita nga word. Sige, Edward, malagip mo? Han. Oh, tandaan amum tumaminsanan. Deto iti ibagam nga word. No nalpas mo di John 14:6. Nalpas mo di redeem anat ibagam kastoy. Tatta ko nam, han na umdas nga amum deta. Masapol nga awatom ni Apo Jesus babang ti pamati. Tatta na amwamon. Na amwamon nga hanga digiti ti pakaisalakanan. Na amwam ken na awatamon nga ni Kristo isut mangisalakan nang sakakada tayo ti basol. Tatta mo masapol nga awatom ni Kristo babaan ti pamati. Ijay mo nga isirek da ijay. That's the key word. Han na umdas nga ammo, masapol nga awatam ni Kristo. Okay? Now, tapnon ti kasta, more interesting kakabsat, kan mas maawatan jay tao. Kunam king kuana, kasla deta te baro kan te balasang. Duat ilustrasyon yun to, isakbay kay ngagkararag ha? Dua. Okay? Kunam king kuana, nusyak kumaket baro, unusika kuma, baro ka, nagaram ka te balasang, kat kunam king kuana, ading, ay ayateng ka.
Samo inikkan ti sabong. Ti karabasa. Di ba? Kanayon nga sagutam, tatande ti babae, ammuna ngay ayatem isuna. Gapo ka dita ammunan, kat patsyan na nga ay ayatem isuna, ada relasyon yon. Day jay kakabsat ilustrasyon. Di kita inukwa, carelessly ko nada, uwang ko nada, ha, awang pe relasyon yaw. Kaano kay nga madaan ti relasyon? Into no, kuna di balasang, manong, awatag tayat mo. Ti pagsarsaritaan ta ita, relasyon kini Apo Diyos. Nakita mo ti ayat ti Apo ni Kristo na tay tapno sa kaan nakanaramidam. Rejectaram. Awatem ni Apo Jesus nga kas mangisalakan ken manubot mo. O, nakita yung absat? Amen. Next illustration. Sumarno nga ilustrasyon mo. Tatta ko na. Okay, maudi nga example ko yung ka. Sagot. Example, anat birthday. January 30, 2004. Birthday ko maita, January 30, 2004. Kat ko naking ka, happy birthday. At sagot ko para kang ka. Ammom nga deti sagot para kang ka. Kasi si katag birthday. Iyawat ko, tipasit ko, that's the word ha, tipasit ko mangyawat, anat pasit mo tap no matagikwam. Kunada no kwa kasalimot mo tak apastor kunada. Hamu pa'y masalimot mo taan, tawang paiging ka. Iyaw awat ko, anaramidam tap no matagikwam. Di ko na, di kiti babakat, awatek met. Kunada, awatem pe lang, awang pa'y. Masapula awatem man. So tiket na nga sa uwan ka na, di balasang awatek tayat mo, awatem ni Apo Jesus. Aklo nam nga iso na manubot kan mangisalakan mo. No, hamu awatek ka na sa uwan, rinejectar mo. So itanga ka nito, awatem ni Apo Jesus. Now, kunam, sakbay nga kararagta. No awatem ni Apo Jesus ita. Dua, dito ya, sakbay nga kararag kayo. No awatem ni Apo Jesus ita. Number 1, tinagan mo, may surat di libro ti biag di langit. Book of Life. Anat keyword di Book of Life. Anat may isang keyword. Alay ba kayo na tanong naman lagipyo, usto kamalikan correct, basta iba kayo. At the keyword nga, very interesting nga keyword ijay. Amoy no ana? Rehistro. Idi na kaya nakam. Sigurado ka? Idi na yan nakatiba ka na, nairehistro ka ta munisipyo. Tunumatay ka anan munda, mabahas. Ngam no awatem ni Kristo ita, tinagan mo may rehistro. Ijay libro ti biag di langit, hanton ma-erase. Kat itatanga awatem ni Apo Jesus, itamutin nga, agbalin nga spiritual birthday. Apa spiritual? At the physical birthday, nagsubli ka di ilustrasyon ha, idinayanak ka, bagi kararwa, agpatingga deta, ngam itatawatom ni Kristo, maisil po di relasyon, spiritual birthday itata. Anot petsa ita? January 23, 2022. Ti physical birthday, January 30, 2004. Ita ti spiritual birthday, February 23. Di kalman ka tututututu. February 22, 2022. 23, 2022. Spiritual birthday. Amo yung absat, di gijay nang ipadasa ka nang explikar deto, makaisam na kamay-may tirik na, nagmayatan. Spiritual birthday, kita maisurat tinagan ko, jay langit, kung nada jay panunod. So, tunukwan, ag-pray kayo. Kadeta prayer, kita nyo tulatin ti gospel tracks and kakabsat, at da jay gospel tracks ti kararag. Hangkay nga agalala, da jay, surutin nyo lang. Amen? Okay? So nalpas kayo nga nagkararagan. Okay? Anong nga ruti, bagamon? Amen, kung nanay bagamon. Congratulations. Saludsod, siya sinno, di inawat mo. Ni Apo, Jesus, nga kas manubot kan mangi salakan. Tata, inawat mo ni Apo Jesus kung na ti Biblia, na isurat, tinaga mo di libro ti biag. Anton nga ma-erase. Numatay ka, alagat istorya ang latan no kahit mo pa, no da tiyempo. Numatay ka, malukatan ti libro ti biag. Ken damagan ta. Handa ko na, relihiyon mo, handa ko na. No di kat damagan ta, danagan mo. Ayawan nagan mo, da bakit nga libro para impyerno. Ngamita ta, inawat mo ni Kristo, danagan mo jayan. Di ba? Justin, Jacob, Padre. Danagan mo to, makastrat ka. May kadwa, today is your spiritual birthday.
Ti maudid ta kakabsat nga explanation. The word is Christian. Okay? Nawatan nyo kakabsat? Follow up detan. Kano nga ibagam ti tao nga milyonaryo? Adot mang ibagagat, no adok kwarta na. No da makitam nga sa nikwana. Kung kunada no kwa. Simple at logic na. Kunam. Milyonaryo no, da milyon na. Kano nga ibagam ti tao nga hasyendero? No, da hasyenda na. So no, di milyonaryo, da milyon na. Di hasyendero, da hasyenda na. Kano nga ibagam ti tao nga Kristiyano? Kunada no kwa, kay di na bunyaga na. I-explain mo manan. Deta ti tradisyon ti tao. Ti amuda nga no mabunyaga, nagbalin na Kristiyano. Wrong. Ti pa nagbalin mo a Kristiyano, Christ, ikatom DJ Christ, anat na bate, I-A-N. Without Christ, I am nothing. So Kristiyano ka, no addan ni Kristo kang ka. Are you a Christian? Kano ka nga nagbalin na Christian? No naawatan na di explanation mo, ti isong bat na nga sigod, itako na na. Nakita yung kakabsat? Amen? Hello? So tata, ti kwata itata, ipakupyak ka na kayo, dito yung pointer, stop no, di pa nagsasaro no, kasi di ko nakmanitayan, no, dakad tuyang ko nam, ni Kristo't dalang ko nam, dim amo, di, anat sumaro no nga, ibagak ditan. So, ikwak ka na kayo, dito outline, tapnon di kasta, no, daman pagkurangan na yun na ni Pastor John kakabsat, ngam, i-flash mo man pela yan ta screen, sakbay nga agsaw ni Pastor John, no, anat makita na nga, kurang na jay, kahit mabalinte nga inayon. Deta kakabsat. Men is a tripartite. Go ahead. Ipamo, DJ kompleto na ABC. Yan. Screenshotin yung kakabsat. Deta, di pa nagsasarno na. Ti tao talot pasat na, bagi kararu espiritu. Damula bagim. Damula kararwam. Yan ti kararwam. Anda mo expand mo. I-explain mo ta Genesis 2:7. Nangalat ti tapok, dinamili na pinagbalin na nga tao, kat impuyot na ti angas ti biyag, ti tao nagbalin na si biyag kararwa. May ikatlo espiritu, deti ti relasyon kiniapo Diyos nga napugsat, gapu ti basol. Kasano nga napugsat? Gapu di fall of men. Okay? Nangan ni Adan kan Eva. So itatan, ti kasapulan ti tao, saan nga relihiyon, o di kat relasyon, maisil po di napugsat. So ipakita mo jay, ilustrasyon. Nakopya yung kakabsat, wano na picture yo. Okay? Hintay Jesu maruno, number 2. Hanggang na ikabil di commandments, alagat I hope nga malagip yun di jay, nga ti explanation di commandments, kang katili magasot no may ikabesam kanyak ta 10 commandments ko nam. Ngemhan nga di gito iti pakaisalaganan lang. Screenshotin nyo latan kakabsat. Anyway, naka-cellphone kayo mo tamin. Da nagsaludsod dito, maari bang mawala ang isang Kristiyanong kanyang kaligtasan? Sungbatan tayo ito. Hanggang mapukaw na tayo, so kunana ta Biblia ka. Ta John chapter 10. Dindan to pulos mapukaw, kunana kat mapukaw kung orot, kat hamot sikat mang tingtinggal ti Apo. At dakamot na ni ti Apo hanggang mapukaw. Okay? Number 3. TJ number 3, kakabsat. Okay? So binaliktad mo di ilustrasyon na, good news, kunam king kuha na. Deti tatay ta number 2, illustration. Ni Jesus tintuding ti Diyos adalan. The explanation mo ta, John 14:6. Letter B, the word is redeem. Keywords lang. Tapno mo, di pa nagsasaruno na. Okay? I-redeem na ito number 4. Kasano nga i-press mo isuna for decision, mapangkita number 4. Point number 4. Han nga umdas nga amum na ito, kasapulan nga awatem ni Kristo babaen ti pamati. Ilustrasyon, baruken balasang. Ilustrasyon, sagot, tipaset kumangyawat, ana tipaset mo tapno matagikwam. Okay? Okay, na-picture yun kakabsat. Picture nyo lahat na, screenshotin nyo. Letter B. Letter B.
No, awatem ni apesita, tinagan mo maisurat, wenno may rehistro ti libro ti biag ijay langit. Kadam di maki nga to, no hana umanayin eh. Basta ipamu amin ta letter, bidan. Oh. Amen? Amen mga kabsat? Nakita Facebook, amen ba? Oh, amu tayo, ti agsol winingan. Amen. Zoom, amen ba? Oh. Bali niya spiritual birthday ko na. Sige. Ito tigin ni Pastor Jun J. Mike. Okay, let's give the microphone to Pastor Jun. Amuyo ko kabsat, soul winning is the nearest and dearest to the heart of God. Surat yun yata. Yeah. Nearest and dearest to the heart of God is soul winning. Si sumarunong nga masapol nga maamuantay dita kakabsat, if you don't evangelize, you will fossilize. Di kita nga word, if you don't evangelize, you will fossilize. Amuyo kakabsat, when I was a new Christian, dito yung training ko, nanipod pa idi, that is 49 years ago. Deto'y kakabsat, tikang kanayong ko aramidon. Awan ti mabaling ko nga palabsan, urayan na tao, ura dakam ta market. Sa dinuman kakabsat, mabalimulat nga ibaga deto, kadagiti amin na tao. And I found it to be true, awan pa'y tao nga nang rejectar kakabsat, basta amom timang press for decision. Ita nga kanito, awatam ni Apesus, tap numaadan ka, tibiyag nga agnanayon. Anyway, hanggang madanagan kasi at the next lesson dito isutay assurance of salvation. Yung nagtanong kanina, padaanam di assurance of salvation. Hangka mapukaw kasi duwa nga word dito, itapno itikas na ibagak lang. Relationship is permanent once you receive Christ. You cannot lose your salvation, but when you sin, fellowship is affected. So relationship is permanent while fellowship can be affected when you sin. That's why you need to ask forgiveness. 1 John 1:9. Okay? No one can separate us from the love of God. John 10:10. John 10:28 gayam. John 10:28. And I'll give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. At aduntot maadal tayo, di follow up kakabsat. Palpalubos ti Apo. Thank you, Pastor Pruby. Ti pa naka-irelay na dito'y kakabsat. Kat dito'y hanak mabanog nga mga ibagbaga, ure mamin gasutak siguro ng agsulwining may saal daw na ikanak ti Apo tiyempo. But in our trip, mamimpat, mamin lima ang agsulwining. Ti grupo ta tao kat kunak kakabsat. This is the best message that everyone can tell. So may the Lord bless you. Trainingin nyo kakabsat, mangala kayo ti ubing, mangala kayo ti karubayo, walo fellow believer, ag-training kayo. Okay? Training is the best way. No awan training mo kakabsat, hamuan mo nga ibaga. Ngam no deta namin sa nga pulo, namin 20 kan nga agsulwining, ore agkidkidem ka, amum nga ibaga, right. Dagito'y nga imbaga ni Pastor Pruby. Amen. So may the Lord bless you. Happy soul winning. And may God continue to bless its BBC as we expand the Word of God. Amen.